iti masakbayan. Imbag, tanasabat ka dito'y dalan. Masigurado ka nagsweldo ka. Mangted ka man iti kwarta, manak ka. Isardeng yuman nga mintibisyo yu asugal nanang. Naglaing kayo amakitong its, kananya pa dita asugal. Day talahang matipagliwliwa ka. Iparit yukit din. Apay, milyon ayat itay-tayak. Uray basit, numaurnong, ado day jay nanang. Ay mangted ka kiding. Itid mo man amin kan ni bakit mong. Saan ko nga itid amin, nanang? Anya iti kwartak no itid ko amin kinibakit ko. Iso nga ikan na, sakbay nga yintrigam kan ni bakit mong ti kwartam. Ay, halaman langan. Ngam kastay ko na ako na. Saan nga iti sugalan ti papanan nyo? Isardeng yung ti agsugal. Kasano ang makasubotak ngay no isardeng ko? Naladaw ka mo't ita. Ada ka din na panang sakbay ang nagawid ka? Ape adamagam no ape naladawat. Agat atap ka kadi? Saan mo't lakay? Dinamag ko laang mo't. Tasaan ka mo't asigod akasta? Di ka kumamot agbalin ama nagatap launay. Diya kaya ti kasta. O sige, lipato mong ti dinamag ko. Saanak mo't nga agat atap. Ina ko naggaot amangan tayon. Nasaysayat pa'y. Saan kat atila damdamagam? Saan ko nga ulitan ti agdamag? Ayan ni Lenny. Ada ija kwarto na. Ada ngamin homework na. Oh, apay analiday ka, friend. Saan ka matasigod ang kasta? Kuamin, friend. Ada nagbaliwan ti asawak. Idi damagak no apay analadaw asim mangpet. Maditi sungbat na kanya. Saan nga taan na ba no? Iso ang maditi pa nagsungsungbat na ako nam? Anya ko mati nakabanukan na. Madlaw ko ngamin. Asaan akas idin ti iiliwan na kanya. Agpaliiw ka. Amakan madamot makagapo, friend. Di na pa'y iyawat amin asweldonan. Anya? Ni James kat ititid namat amin asweldo na. Baybay aklatan Tako na namot a pocket money na kamo ti dadduma. No ni James ti kasta adi na itad amin asweldo na. Agata paklakit di. Mami, apay apasaray awan ni Daddy. Amano da inaramid na. Iso asaan manan asin mangpet, anak. Madlaw ko ano agawid. Kasla saan amailiw ka data? Saan man? Nabannog la siguro. Iso akas jay. Apay nga idi, Mami. Uray nabannog. Kat naragsaklatan no sumangpet. Nadlaw mo matgayam dayta, anak. Mami. Adda pa'y jay, adda kami icherwar. Adda imawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka di dayta, anak? Mami. Kunak narod no sikat imawag. Ngimjak matnangad nga inawagan na ka iti darling. Bakit? Kunanamatkan ka, Mami. Kunak no mabayaganak nga aguray kan ka, darling. Inuray ko pa'y mat ati dismissal mi. Sakbay ari mo harak. Amo ka din ibakat mo, nagdarelasyon ta? Apay ko mga ibagat. Inton nagreklamo, delikado tan. Siyak nga minti mo na akaayan-ayat mo. Apay nga isuting kalaysam. Sikanot nga min. Sinaktam tiriknak. Kunam nga break ta idin. Iso ngayon kasar ko ni Jenny. Ay, idi nga min napanak ijay abroad. Kunak numalipatan ka. Saan mo't gayam? Ngamin, di nakmatin ka sa salbag anigro. Ay ayatan kalata, itilikodan ti amin. Uray siya, ay ayatan ka mat. Iso nga inawagan ka, apaman na simang pwede. Mami, kasangay mo. Ngam apay asaan ang nagawid ni Daddy? Jakman amo, di pa imawag mat. Inawagam ka din ni Daddy, Mami? Saan, anak? Pinaliiw ko, nung malagit na ti kasangay ko. Ngam talaga nalipatan ni Daddy. Awagak man nga rod. Adakan ka dayta, anak. Uray saan ang nagawid? No kinablaawan na ka kumamat. Saan akon anapatagkan ko, anak? Nabayagan anadlaw ko dayta.
Dinamag mo kumaan no apay, mami. Agpungtot ngamin adagos no agdamagak, anak. Hello, Daddy. Ayan mo ka dita? Anda ka dito'y trabaho ka, anak. Anda ka di bagam? Ha? Iti kastoy nga oras? Ada ka iti trabaho? Dito yan ti destino, ti kahit ko asawan. Nakawag ka man. Daddy, awan ka diti malagip mo itang aldaw? Anya ka dito nga aldaw? Lagipam ano, anya nga aldaw ita? Imbaga ka din ni mami, ngawagan na. Saan, Dad? Sige. Bye, Daddy. Inawagan na kakaditi asawang, apay kas na kilangam. Inidaptaan ako ti cellphone na. Madama pa'y ngagsasarita kami. Idaman pa'y nga umawag ti anak mo? Sige, tagawid ak pa'y. Apay nga agawid ka, katrabiin. Saan ka nga agawid? Ang mga nuwag sakit tinakam ti anak ko. Masapak to nga umahinton bigat. Anya, kabutang mo ti anak mo? Saan ko akabutang? Diyak kaya't agumura kanya. O sige, tamapanak pa eh. Sinalbag na gigay nga agina. Isuda ti kainagaw ko kinisang. Anya nga tati aramitak. Taknuguraan ni Samday Jay a Jenny. Masapul amang panunutak iti agtang. Taknumabukudak ni Sam. Anya nga ta tinagkurangak ka ni Daddy. Apay adakkel tinagpaliwan na. Uray itala kumakasangay ko analagip na. Ha? Mami? Sino nga tati umay ita, katrabiin? Siya kun timang lukat, anak. Mabitlaan. Happy birthday, bakit? Oh, awatan da ito'y sabong kin cake. Ada ka. Kunak nalipatan ako na. Mailiw ako na ikan kalakay. Arakopin ka man. Awan samad ni Sam dito'y kampo. Sumangpat inton madamdama, Commander. Sa balin tinasumok di gayam mo. Kanayon apumanaw dito'y kampo. At ang amin apartment na iti asidag, sir. Paggastusan na pailaing ti apartment. At alang aruden pagturugan dito'y kampo. Ay, huwag nga ron, sir. Madamdama lang, danday jay. Standby tayo lang. Urayan tayo ti order. Ang mga may-deploy tayo iti sabali nga isla. Maisabat tayo ka di manan, sir. No kumaro ti parikot, may papan kadag iti rebelde. Kapilitan, amapan tayo ijay. Nagsapa pa'y laang agruprugot ka, lakay. Pimanawak nga minidya kampo. Ang mga sa pulendak. Kasta ka di? Mabitlaan nga rod, taitimplaan ka iti kape. Ada na pudot, ada no. Anya ka di nga oras nga agriing ni Lenny. Riing nga tlaangan. Naladaw nga min anaturo, gapo iti assignment na. Saan ka unay nga agdardaras? Diyak kaya't ti maladaw. Ha? O sige, ingkapay nga rod agpakada ka ni Lenny. Sigurado asapulan na ka nung makariing. Lenny anak, inako niti trabaho. Daddy, imay ka dito silad ko? Umayaklag pakadakin ka anak. Inako niti trabaho. Naladaw ka si mangput idirabi Ita, nagsapa ka apumanaw. Apay ngay, Daddy. Saan ka di pinatgakon tikid daw mo nga umayak? No saan ko akinit daw? Saan ka nagawid? Agawid ak tumanen. Agpakadak pa iti boss mi. Asi, inako na ka. Bye. Basta ikarim ha. Agawid ka manen, Daddy. Wan anak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan. Imbagta na sapa ka asim mangpat. Ay no, jak nakaturturo. Tagmay saak dito apartment. Iso nga rod na sapa kasi mangpet. Tado magasak pa dito eh. Sakbay ang mapana ka dyan kampo. Api namin anapan ka pala ang ijay ayan ni Jenny.
Uray napanak, tas si kamat ti ay ayatek. Napanak lang, tapno sana gumura ti anak ko. Apay no alaam-laangan ti anak mo dito sidong ta, darling. Isina mo ni Jenny. Panagkunam ka di, ket kayat ni Jenny ama isinakan ko na ti anak mi. No apay ngamin nga inkasar mo day jay a babae. Amomon ti makagapo, saan ka di? No saan ka apin manaw? Adayo kuma, ngayon kalaysak ni Jenny. Aday baga, ngam di mo ibagbaga nga indanon ko kan kagayam. Anya ka direta? Sakbay nga ibaga, adaman pa'y damagag. Kurang ka di pa'y itad nila kay mo kan kasweldo na? Talaga akurang, friend. Ada ka no apartment na itiruwar ti kampo. Kasta ti ko na nila kay ko. Ha? Apay na ag-apartment. Adamot pagturogan da iti kampo da. Da itamat nga ratidak kala pagsidsid na awak. Nabayag ka din da yung apartment na, friend? Ay, tsaka mo, saan nga ta nagsignoblenda ka ni Joanne na sigo da kayan ayat na? Ha? Apay, simangpot ka din da yung manipod iti abroad? Wansaman. Sinapol na kaitay ni Commander, bro. Ingkag pakitakan ko na. Anya timbagam anapanak? Basta imbagak, asumangpot kamot laeng. Sige bro, agpakita ak. Tapno di na ibaga, anag-awulak. Sapay amangan no adda order, amapantayo kano iti sabali nga isla. Ijay ka di kanayon apapapanandag iti rebelde, bro? Nga rod, bro. Delikado nga rod, no sumabak tayo manen. Sapay ti platon tayo kano, ti medyo agbayag ijay. Ijay ka di ti sumaruno a destino tayo. Day tamat ti kunan ni Commander, bro. May kan tayo iti duang aldaw, amapan kadag iti babalay tayo. Iti may katlong aldaw, agrubwat tayon. Mapantayon iti sabali nga isla. Nakasaganan tumatan ti military truck apagluganan tayo. Awan ti maladaw. Yes, sir! Sige. Taga tayo nga rote. Agawid ka kadi ijay lugar tayo, bro? Un, bro. Siga, Yan, gawin ka. di ka agpakada kadag iti aginam. Ay, yawag kong tulanin, bro. Kagap-gapok mat ijay, di rabi. Kasta gayan. Ijay gayan tinaggapuam. Un, bro. Apay, di ka agpakada kadag iti aginam? Yawag kong tulangin, bro. Kagap-gapok mat ijay, di rabi. Kasta. Ijay gayan tinaggapuam. Wen, bro. Isu asana naman sapol ang mapanak pa ijay. Ni, apay nga ron nga agrub-rubwat ka rumwar. Papanamay. Adala papanak, bro. Ingkan iti papanan. Tamapanak matan iti papanak. Sige nga ron, bro. Sang butak ti umon abos. Tapno makadano nakadagos ijay lugar tayo. Mailiw kan samot unay na, bro. Gagangay na, bro. Nabayag ajak nagawawid. Agrubot na. Tayintag pa siya. Sakbay ang mai-deploy kami iti sabali nga isla. Anya? Mabayag kayo ka di ijay, darling. Amang ano ijay kami na mai-destino. Agmay may saak dito apartment. Pagsaritaan ta dayta ijay restaurant apapananta. Intag pa siya. Tadwala nga aldaw tinaitid a time out mi. Kasta ka di. O sige nga, Rod. Intapay agpasya kan mga ijay ruwad. Diyak ko nagluto Ag-take out talaangan iti kanan tanto dito apartment. Sika no kasta ti kahit mo. Adakan lakay? Un bagat. Ngam lading itag. Duwala ang aldaw ti time out mi. Mapan kami kano iti sabali nga isla. Ijay ti pakaidistingwan ti platon mi. Kaya't mo asawan. Umadayo ti destinasyon mo lakay? Un narod bagat. Sapay ado kano ti simbang ba ijay a rebelde. Ano kasta? Ing kayo makigubat? Pag madyan mati kasta trabaho lakay? Anyangin narod bagat. Isu nga rod ti trabaho ka. Ti mangsalwad iti pagilian tayo kontra kadag iti kabusor. Agan-anad kanto akan hayon ijay Ay na, di ka kadiagdanag bagat.
Kanayo nakngagan nada para kan kadagiti anak ta. Di mo liwliwayan ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Mami, nakitak matikadwan ni Daddy a soldado. Ni uncle mo a James, anak? When, Mami? Nagkuyog na nga taka ni Daddy managawit? Apay anak subli adagos ni Daddy. Saan, Mami? Nakita ka kasangsangpet na. Taad daawit na abakpak. Kasta ka di? Ang mga no nagsinublat da nagawid. Kasta nga ta, Mami? Nalabit, anak. Adda ka din nilakay mo? Iso anak itsanda ka matgaya man? Ha? Nagawid lang nilakay ko, iti kasangay ko. Nung nagsublimat lang, iti kabigatan na. Nagsapa nga roda nagsubli. Kayat mo asawan. Saan nga may nagpakada-kada kayo ka ni Lenny? Nagpakada? Apay ko nga nagpakada, friend. Kuna ngamin nila kay kong pinalubusan idati commander da nga agawid. Takalpasan ti duha nga aldaw, mapanda ija Mindanao. May deploy da kano ijay. Delikado nga rod na may deploy da ijay. Apay nga matimbagan ni Sam idinagawid. Kay bagbaga kano ni commander itay bigat gayam. Kasta? Apay asaan ang nagawid ni Sam? Nabanog ka nagpasyal, darling. Ay, dapay, Sana bali, tadamot in take out tama kan. Ay, darling. Masapol nga agawid ka pa ijay lugar tayo. Numabayagan kami ijay Mindanao. Awan ka duwam dito eh. Basta kanayon ka nga umawag ha, darling. Kan ipawitan nak iti kwarta. Tawan pagsapulak dito eh. Awan matan trabaho. Ariglado, darling. Aginanakan. Tawagak pa iti anak ko. Agpakadak. Ibagak amapan kami iti Mindanao. O sige, darling. Maturugak pa ya. Tanabanugak iti panagpasyerta. Umay kaadagos ha. Apaman amaawagam ni Lenny. Agida ka iti arpad ko. Hello, Lakay. Kaano ka dito ipapan mo ijay Mindanao? Nagawid ka kumapay mo't dito'y sakbay amapan ka ijay. Kagap-gapok dita saan ka di? Kasano ti panakam mo? Amapan kami ijay Mindanao. Imbaga ni Imelda. Mabayag kayo ka di ijay? Di tamat imbaga ni Commander. Ang mga ano ijay ti sumaro na destino mi. Kasta ka di? Agan-anad ka nga roda ka ngayon, Lakay. Wen, oray saan mong ibaga. Talagang agan nadak. Ayan mo nga rod ita. Katiti kampo Sa dino pa'y kuma? Kunat da ka iti apartment mo. Sino din ang ibagakan ka nga da apartment ko? Ha? Kasla na damag ko ngamin nga ada ka no apartment mo. Sana ba ni? Basta agan nagkalakay Sige, bye. Oo, apay anak kalupangat ka. Ada ka di palikod. Kasano ang naamuan ni Jenny nga da apartment ko? Ano ko man maamuan na nga da apartment mo. Kabutan mo ka din ni Jenny. Saan ko akabutan? Ngam no agdarom, madaksanta. Ang mga no umanay pa'y apakaikatak iti trabaho. Inton makaawidak ijay lugar tayo. Si putak tigaraw na no napudno matlakan ka. Basta saan amadang ranti anak ko Apay ko maadang rak ni Lenny. Kita agman no talaga anasing patiin kalay Sam. Makamo ka. Mapan kamin inton bigat. Inton bigat kadimat ti panagawid mo ijay lugar tayo. Anya pa nga Jakmat kaya tagmay sa dito Naawat kong timpawit ni James. Naawat mo ka di matimpawit ni Sam nga asawam? Saan pa, friend? Saan pa yan nagpawpawit? Inawagak idi. Ngam ko na nga awan ka no ti signal iji papananda. Saan ka no ang makatext no makaawag? Saan mat akanayon nga dada iti bantay? Pasaray sumalog da kano mat iti main camp da? Ay, diyak man mo, friend. No saan ko nga awagan? Saanan nga umawag?
Umawag mat nila kay ko no makasalog da manipod bantay. Saan ko nakulkulitan? Tago mat ngamin. Diyak kayak nga agpungtot. Kasano ti biyag yung nga agi ina? No saan ka nga agsusweldo? Day tangarod kat. Makapawan ganas. Agpaspasen siya aklaang friend. Agdaak iti asidag ti pagadalan apang isursuran ni Jenny. Si putak man. Didak madlaw, tanakamaskan na kasanglasa. Ni Jenny ti makita. Adda imasidag ang maestro. Na, agkat katawad ang agsarsaritan. Picturak man ida babaan iti cellphone ko. Pero wala ko iti cellphone ko. Adita, naalaak ida itiladawan. Isend ko kinisam. Sigurado lakit di. Apag babaw yan na ti panangikalay sana kinig Jenny. Bro, apa nakarupangat ka amangkit kita dita cellphone mo? Kita man tayo ladawan nga insend da kanyak. Kita man? Ay na. Rinabak siguro ti lalaki. Isung agkat katawa da. Ti balang katis a babae. Adda sa bali akarin rinabak na. Awan mo ti madingar aramiden na, bro. Agkat katawa dalaan. Awan ti madingar aramiden da. Taadada iti pagadalan. Ngem no ngay awan makakit-kita kadakwada. Siguradong adda milagro ang mapasamak. Saan mat siguro, bro? Amok ni Jenny, manipod pa idi. Nasingpat ti asawang. Idi dayta. Ngem di mo amuitan, ta di mo matbambantayan. Nagpawit ka din ti anak ko. Para mananak man mat iti sweldo ti anak ko. Umunag kayo pa'y at agkape kayo, nanang. Nabayag asan nga nagpawpawit ni Sam. Anya, apay kumasaan nga agpawit. Mangtad kakit din, tawan pulos kwarta. Agpayso ti ibagbagat, nanang. Saan nga agpawpawit ni Sam? Ay di nakimutan, ta sweldo ti anak ko dayta. Ikan kayong tulangan into nagsweldo at nanang. Talaga ngamin ang nakalipatan ni Sam. Umunag kayo at agkape kayo, pay. Ay saan akapitim mayak? Ala, ibingayan nak iti sweldo ni Sam. Ladingitak, nanang. Ngamkas na kunakon. Talaga saan nga agpawpawit ni Sam. Inak man lagan, no awan mo't lamaitan mo kanya ka kwarta. Oo, nana. Da kayo mat ti masabat ko. Anya ti parikot nyo. Dumayamudong kayo mat. Sigamat tita. Saan ka di nga da ka iti abroad? Simang puta ko, nana. Ay, mabit lang. Ikan kayo man iti kwartayo. Huwag pa iso? Ikan da kiti kwarta? Wala na. Kwarta lang date. Ay, mabit na nga. Mangirwarak iti bag ko. Oh, kadayta na. Igatang yung iti lipstick yo. Pagpamanicure yo, tapno agnanayon ti pintas yo. Ay, imbag pa ikan ka, tamaikan na. Ngam jay balangkan tis a Jenny. Imot day jay ang babae. Di kayo madanagan. Basta da kwarta, ikan kayo. Eses, sigala ko man tinagbali na manugang ko. Saan aday jay a babae? Agsagana kayo. At da kano nakita dagiti kakadwa. Anak adidillaw titigtignay na iti may kadwa abantay. Maisabak tayo man nga roden, sir. Uray ko ma. No di nadadagsan mat dagiti awit tayo ang armas. Ni Apo Diyos ko matimang tarabay kada tayo, bro. Ne, mabuting kansamat, bro. Uwan, bro. Ngam iti amin aganwat tayo. Kidawan tayo latta, ti panarabay ti Apo. Pudno dayta. Masapul mo't ngay kamang tayo iti Apo ti amin. Tagas pangarigan no awan gasat tayo. Sumaklang ti kararwa tayo kenkwana. Ala, isagana yon dagiti armasyo. Sigurado. Agtudo manan iti bala no makadanong tayo jay.
Amin tayo kuma soldado, ket adda bulletproof vest tayo. Kumaa. Nagmayatin ngay no amin tayo ket adda kastana. Nataltalged tayo kuma. Nakitak ni John iterwar ti campus ti pagadalan. Ha? Adda dito'y Pilipinas ni Joan? Madlaw ko kat adda danag mo. Apay ka di, kat nagkalaysa kayo mat kinisam. Kukwa mo ni Sam. Awanan maaramidan ni Joan. Adamin may sa arabi nga agtagtagainap ni Sam. Awawagan na tinagan ni Joan. Katriniing ko. Kanya. Dinamag mo kumaano apay nga awawagan na ni Joan. Dinamag ko nga rod. Ngam nagungat adagos. Narugit ka no ti utak ko. Saan matasigo na kasta nila kay mo? Saan ka di? Jack man mo. Managpupudot mo tan ni Sam. Saan ko ang susgaan nila kay mo Ngam itiimbagam amapaspasama. Agatapakon. Hello, nakaawag ka mat, anak ko. Magit kita yo ka din ni Jenny, nanang. Oray jak makit, kita day jaya balang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga palang kantis na dyan, babae. Nanan, da kayo ti pakipawita kiti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Oo, nanak ko, ariglado. Oray jak makit, kita day jaya balang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga palang kantis na dyan, babae, nanang. Awan kayam, pawitan kayo iti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Agpaiso, ipawitan na kiti kwarta. Wala nan. Ngam tayo ko na. Saan yung ikan ni Jenny? Ay, ariglado, anak ko. Oray siya kung ti agawat iti ipawit mo. Bayag day jay na balang kantis. Imot day jay. Sige nanan, manipot ita. Orayin nyo iti binulan ti ipawit ko. Ay, wan. Ay, day taman ti soldado nga anak ko. Awan ti kaskan ka. Ha, the best ka. Lola, da kayo matgayam ti masabat ko. Naimbaga bigat yo. Ikan nakakaditi inami ti kwartam. Win Lola, ni Daddy ati saan amang mangtad? Ha, ikwa. Ikan na kanto siguro, numadanon. Sige, tada papanak. Agur oray dagiti kakadwak ijay. Sige Lola, inak pa'y matijay pagadalan mi. Bye Lola. Sige. Ikan mo ti inana. Apay ko mga ikakpay. Pagsugal ko kit din Ikato, numangabakak iti ado. Delikado sama ti nakitak, friend. Anya ka di tinakitam. Idi nagkaangkas kayo iti motor ni Sir Darwin. Nakita nga in video na kayo ni Joan iti asidagtigate. Ha? Wala. Sapay kalaat nga dalimabas nga ubing. Kat kalaat ang nagpreno ni Sir Darwin. Naarakop ko tilikudan na. Ay, nakita nga isursurot na ti cellphone na idi sumungad kayo. Kan idi bigla ang nagpreno ni Sir. Amang ano day dya babae iti makagapu iti ilalamiis ni Sam kanyak. Madisamot day yan, friend. Nadalos ti konsensya, friend. Nakiangkasak laang tamaladaw akon. Asino ti umawag? Saan mo't anak ka phone book kanyak? Kabarbaro ang number Song batak man di. Hello? Asino day toy? Kunam siguro na siya tilalagi man niya. Palang kantis ka, babae. Anya ka diti sasawa mo lakay. Awan ti madinga aramid ko. Ulbod, ti kunam siguro, awan ti makakita iti aramidam dita. Awan ti madinga aramid ko. Pagtsanak ko ma. Saan ka na makapaglibak? Anda pamanagnak ko. Anya ko mati pamanagnak mo. Awan ti dakas nga aramid ko kunak manan. Amo ti Diyos na ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kinadakas mo? Amo ti Diyos, no asino kada ti agar aramid iti dakas. Bye! Hello, darling. Anya ka di timakunam ita.
Nasingpet ka di ti asawam. Inawagak kat pinagsasawak. Anya ti kunana, idi pinagsasawam. Nadanos ka no ti konsensyana. Tawan ka no ti madingar aramidan na. Awan ko ng kadipay laang. Inarakop na pa iti kinaangkas na. Sinalpag kiti day babae. Balangkantis. Kat, kumusta ka ditan? Anda kami pailangan ti bantay. Pasaray, adulat na ti ka enkwentro mi arrebelde. Agan-anad ka Ayun gayam, nagkita kami kininanang mo. Inikak iti kwarta. Ay nakastaon ay tiragsak na sika. Pinawita. Imbaga na ikan na ni Lenny. Naanak mo tantimpaw it mo kanya, darling. Thank you. Saan tayo pa makasalog? Urayan tayo ti helicopter amang yag iti abasto tayo. Sapay saan tayo akabisado dito'y bantay, Komandar. Ang mga lulibatan da tayo ti kabusor. Isungaro da saan tayo abasta rumrumwar iti sarikad-kad tayo. Awan ti rumwar ngagmaymaysa. Wen sir, matungpal ti bilin nyo. No adda sumunga da helicopter, sigurado aday jayan ti umemangyag iti abasto tayo. Amangan no adda manan rebelde iti asideg, Komandar. Isungarod nga agridam tayo anaimbag. Awan mat ti makitak dito ilarga bistak a rebelde iti asideg. Sikamad kayang Jenny. Kumusta? Kastoy, adamak padpadakas kanyak. Ngam sapay ko matakasyan ti Diyos, kat agnakam no asino man day taatao. Tibiyag dito'y lubong. Kasapulan ti sirib, tapno maragpat ti tarigagay. Nga uray adamang pardaya, kasta ka di? Makuna ka di, apanang pardaya. Nupod nung adda aramid ti tao, amadi. Kaadwan na ti tao amadi ti aramid na. Iso ti managatap, kan managpardaya. Anya ti kayat masawan? Ti masirib, makaawat iti simple laang abanag. Ngam, saan amat maturog ti Diyos? Mabalin ayamat amaturog ti Diyos. Isungarod amakit kita na, no asino ti mairoruman, kan ti mangiroruman. Nakita ko't nagsarsarita kayo ka ni John itiruar ti campus, friend. Amang in forward na kanisam ti imbagam nga invidyo na. Imawag ni Sam kanya. Imbagaan abalang kanti sa kano. Apay adi ka nagpalawag, friend. No talaga nga ay ayatan nak. Agdamag pa'y kuma, sakbay ahusgaan nak. Sabagay, no awan pa nagtalag na kan ka, kaawatan anak kurang mat ti panagayat na. Ngaitang arod good friend. Nabayagan nga impanag ti sakit tinakam ko. Ngam no agdamag akan ko ana. Agong at agagos. Ngam nagpalawag ka, friend. Kuma, no dungag. Ngam saan tagong at matagagos. Iso asaan ko napilitan, no di na kaya't adanggan. Anya ka di tinapasama kini Sam. Apay akas lang makapungtot iti agsarsarita kayo. Jack na ron maawatan, sir. At dan samot nakita na iti cellphone na. Isumot ang tinagpungtutan na. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Di na ka di imbagagan ka? Imbagaan ako maitayin, sir. Ngam, husto mo't nga adda signal, nga adda karkar namanan iti aglawlaw. Ala, agridan tayo nga ruden. Ang mga no adda manen umar-arubayan dita akalaban. Sige nga rod, sir. Mapanak iti banda, ako na mapapanak. Okay. Imbagi jay ta makitam no adda sumunga da kabusor. Di da ka basta makitay jay. Ta nagdadakkel ti bato apaglingadam. Kunak no awan kayo, nana. Apay, adda ka di ibagam? Ay, nagalasket ti panagsungsungbat ni Jenny. Masuro na kiti dayjay a babae. Imot! Sigala ko man tinagbalin a manugang ko. Uray iso ti ingkalay sa ni Sam. Takukwak mo ti puso ti anak iyo, nana. Mabalin ka di nga awagan na kon iti nana. Ngamin, at damat gayam nagkinaawatan niyo iti anak ko. Wala, nanang. Kinapod no na.
Nagdan na kami iti apartment, iti asidag ti kampuda, sakbay nga imalis da iti Mindanao. Kastagayam. Isumat lagayam asaanan ng agaw-awid idi ditoy. Marriage certificate lang ti talgad ni Jenny. Ngam, kukwak ti puso kan Rick na ni Sam. Kan, kukwam to pa iti kwartana. Awan para ka ni Jenny nga imot. Bro, itatadda tayo dito'y kampo. Anya ka di tinagpungtutang, idi adda tayo di bantay. Ipakitak ti in-forward da kanyak a video. Kita akman, bro. Ana, bro, di mo ka di makita ti ubing ang nagbalasiw. Iso akila at ang nagtreno ti motor. Kalaat mo't nga marakop ti asawang. At dalakit di relasyon da iti dayta lalaki. Apay nga rod, anak angkas iti motor na. Saan samten anay kalintigan dayta, bro? Husgam adagos at di mo pa'y matnapanaknakan. No awan ti apoy, awan mo ti asok, bro. Ngumno maminsan, depende iti pasamak, bro. Saan mo nga isakit ti asawak, bro? Bro, awan ka di panagayat mo iti asawam? Taapay akaguram. Hello, Lakay. Kumusta kan dita? Nakaawag ka mat? Naira na nga da signal dito ay mita. Ginundawaya ko na ating mawag. Natalgad kayo ka didita, Lakay? Awan bakad. Awan tayo mo tinakita mi akabusor. Noon ta makita dagiti kakadwami iti asideg. Agpunay kami. Madamag ko man gayam. Asino ka diti magpadpadakas kini Jenny? Imawag ni Sam kini Jenny at permi nga unget na. Iso nga inulit ko akinita ti cellphone na. Nakita ka. Ngayon forward ni Joanne. Agpaiso pay laang ti kunak ni Joanne ti mangparpardaya kini Jenny. Diyak lamamati. Tamamutan ni Jenny. Saan nga isutay klase ti babae nga gayayam iti apoy. Masyanak pa yan kini Jenny dito eh. Saan pa'y gaya mapapawitan ni Sam? Anya? Kat mapasakay ka dumak. Numapan kami iti remittance center. Kasta ka di? Imawag ni James kanyak idirabi eh. Naibaga na pasaray agkadwada kanu kanila kay mo amapan agpawit iti remittance center. Nalabit nga dapaw-pawitan na sa bali. Amangan no ni nanang na. Naku na pa'y ni James. Ani ka no Joanne tinakita na nga akin account iti nang i-forward iti video. Kunakon kat. Masigurado ka nagsinubyan dagiti dua. Dakas day jay a Joanne. Amo na nga da pamilya jay tao tutupan naman. Si Bibiak pay laang. Ngam addan iti impyerno ti kararwana no saan nagbalbaliw. Apay nga tangad da kasta klasin ti babae. Agawon na ti saan arumbang apara kadakwada. Ikarkararag ko asapay ko matagnakam dan nagpadpada. Ngam awanan ti panagayat ko kanisam. Gapo iti naramid na. Kan hinusgaan da ka nga awan mat ti mading aramid mo. Among adyak maramid ti pagpabasol da, friend. Di dak ko maipadpada kadakwada. Naalatan ti impawit ni Sam, nanang. Inakagpasyan, kan mo pa nakag-shopping. Da kayo ngay. Inak mo ti ayan ti agururay a classmates ko. Classmates? Agad-adal kayo ka di, nanang. Classmate ko iti tong it's. Kunak noan niya itayan a classmates ako nayo. Tong it's met gayam. Wan, tapno saan amad law asukal, terarabidan mi ijay. Nalaing kayo, nanang. Iso nga agbagay ta. No data ti agkatugangan. Kaslakas jay latan, nanang. Agkatugangan tan. Tadata ti agkamarmares. Saan aday ti Jane? Nagkasarda nga agpaiso, ngam anya ti Serbina ngay da nagkasaranda. Ngarud
Islaawan mat na sabat mo, Jenny. Maestra ka pa'y mat nga rod. Agdardarasak namin ama pan iti pagadalan. Pasensya kan, ngam awan panawon ko kadag iti awan ka is kan na tao. Maladaw akon. Pagparangam, nga awan ka is ka. Gaputa maestra ka. Apay nga rod ako kwak pa'y laang ti puso ni Sam. O, sino ita? Ti awan ka is ka na. Agsipod ka di ka makakita iti kabukbukudam. Makisaw-saw-saw ka iti saan mo aduyog. Siyak ti sigod ang kayan ayat na. Saan ko nga inagaw ni Sam? Tanagwin na swas kayon, sakbay asimre kak iti biyag na. Di ka di makasarak iti kabukbukudam? Iso asinubliam tinalpas mo nga imbalan? Di ka ka. Uray anya pa'y tar aramidam, Jenny. Kukwa ko ni Sam. Anya ka diti padpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka kadi iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaalam ti pamilya ti akin pamilya. Awan laka din ti sabali. Anya ka diti padpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaalam pa'y ti pamilya ti akin pamilya. Awan la ti sabalen. Anya ka din ti sasawam, Saan kan nga gindide? Saan kami akaypas nga idikalman, tapno saan kami amakaangot iti tinaltal abaraniw ako nada? Jak amot ti sasawam. Pumanawak man langan. Che! Uray ka lubam tinabangsit. Sumngaw kat sumngaw tulat ta. Madlaw nagsangsangit kan naliday kagayam. Nagkita kami ka ni Joan di Tarwarte Campus. Nakita mat. Jak nalapdan a pinangagan iti sao. Uray siya, friend. Pinangagak mat. Sakon to tinalikudan. Barang ano mang rik na. No, adarik na. Kastansa dagiti kabit. Isuda pa'y tinatangsit. Siyak di tao asan amang idaldal iti bagina. No di da kun kaya. Panangloko ti aramid na. Sikapay lang ti addaan karbangan ka ni Sam. No isupay lang kay ayatan na. Awan mabalin ko. Ngam agteksak ka ni Sam. Ibagak nga awan ti madi nga aramid ko. No basaan na. Nasayaan. Ngam no saan. Adakan kwa ng data. No di nakakayat adanggan. Mayak nga agpaiso no text mo. Basaan namat siguro. At damot text ti nga. Basaag man niya ti bagbagana. Sapay kuma tan salon at ka. Tapno mabasam da ito'y ipalawag ko ken ka. No pakaragsakam ni Joan, awan mabalin ko. Nabayagan nga impanak ti sakit tinakam ko, iti aramid mo. Ngam kidawak adi mo ipulagid kanyak ti basol, asika ti mga aramid. No nakiangkasak man kini Sir Darwin, awan mali siya na dayjay. Ti panang baybayam kada kami, adi nakampay ipauitan iti sweldom, addakan kadaytan. Ulitak, awan ti madi nga aramid ko, ammo ti Diyos dayta. Sapay kuma, tapakawanan ti Diyos ti agar aramid iti dakas. Bro, apay akas lada pa kariribo ka? Awan da ito bro, at dala pang panunutek. Apan, mabalin na maamuan. Mamati ka kadi iti video iti cellphone ko, bro. Kita manalain, bro. Agayat kan ka tinangi forward. Kaya na ayat mo ini. Ang insukat na ka. Ita,
Isupay lang ti patsyam? Isupay lang tayo ayatek, bro. Anya ka di ti addakan ko na nga awan ka ni Jenny, bro. Di mo ka di makita nga uray masaksaktan jay tao. Saan nga agtagtagari? Maridibo ka na, bro. Saan ko nga muna niya tipod no? Ape adi ka agdamag ka dagiti kakadwan aman norsoro. Sigurado lakit di akaluban dati aramid da. Takatrabahuan da lakit nga rodida. Awan ti makaluban adakas nga aramid, bro. Di damot siguro kaluban. No adda makita da amading aramid na. Nabayag asana nagawawit ni Daddy. Apay ka di, Mami. Mabayag da ijay Mindanao, anak. Saan ka di nga dagubat ang mapaspasamak ijay? Adda, ngam saan nga amin apasat ti Mindanao. Adda dagiti pasat nga atakaran dagiti rebelde. No sa dino ti ayan ti rebelde, ijay mo ti papanan dagiti soldado. Kasanon, numalibat ida ti rebelde, Mami. Isungarod nga aduda, adda parawanawan, adda larga bistada, tapno makita da iti adayo, no adda umay akabusor. Kastagayam, Mami. Sapay kumata saan ang maisagmak ni Daddy. Naabakak mo't idikalman. Ay, awan kat nga rod kwartak itan. Uray siyak mat nanang. Ngamin, ada ginatang ko anapintas abag kan sapatos. Addan tumanan ipaw it ni Sam inton umay abulan. Wan ananang, agpaw ito manan. O sige ha. Tainakpay mo't ije banay mi, nanang. Kaano ka kadimanan nga umay? Umayak tulat na. Bastawan pa panak. Agkuyog tanto manan amapan mangala iti ipaw iti anak ko. Wala nanang, dagasan kanto. O sige ha, inak marudan. Saan arumbang nga itad ko kanpwa na pinabati ang kwarta? Naglalaingan na ngay day tabakal. Tsaka mo nakita ni Joe anay tiruarte campus gayam. Awan siguro tanagbaligi anang pardaya kanya. Pasaray mapan kanumot ni Joe an iti balay ti ina ni Sam. Nadamag kumat day ta, friend. Bayang, isuda mo ti agbagay. Adapay na kay baga kanyak, ngagkuy-kuyog da amapan iti remittance center. Sana bale, in-text ko ni Sam. No patsanak, agyamanak. Ngam no ni Joe antipatyan na, awan mabalin ko. Saan nga tan amalawlawagan ti susik yung agasawa? Kaslasan ko matan atarigagayan, friend. Nalpasa kon ang saktan. Saan nga ta mailiw iti anak mo? Oray mailiw, no saan mat akailiw ni Lenny ti amana. Saan nga ta ngagsublikan ka? Diyak mo nagsubli pa iti panagayat ko iti asawak. Sinaktan na. Iso anak po na san ti panagayat ko kankwana. Gapu ka dagita rebelde. Saan tayo ang makaawid iti babalay tayo? Mailiwak pa ikit din iti pamilyak, sir. Makaawid tayo lang no awanan ti rebelde dito a rehiyon. Anyang namin ti ilablaban dagita rebelde. Manglilibag da. Kaya't da tagikuan ti daga masakupan da ito'y alugar. Ngam saan mat nga ipalubos ti turay. Naglalay nga dagita rebelde. Di damot kukwa. Medyo nabayagan tayo dito sir. Amang padpadaan iti kalaban. Dito'y paymat nga rod kabambantayan ti sakupan da. Irurumen da pa'y dagiti umili. Alaen da dagiti produkto da. Sa balimot a klase ti pagbiyagan na. Do kumangamin sumukudan. Nagmayat kat kuma. Budno da kunam. Awan mapasamak arin nupak no awan dagiti rebelde. Nakitak dagiti doa nagkuyo. Naglugan da iti tricycle. Asino adwa, friend? Da Joan kantiin ni Sam. Amangan no nagtinulungan da ka pinardaya, iso agim mura ken ka ni Sam. Mabali na kasta. Taadda ngamin gundaway idi, adumaw dawat ni nanang iti kwarta. Kunana para manak kanumot iti sweldo ti anak na.
Inikam ka di? Saan na ka matapaw-pawitan ni Sam? Da itatimbaga, ngam pimanaw at tumanabutob. Kunak nga ikaktunog sweldoak. Apay ko mga ikam, di na kantupay maikkan ti anak na. Si kantukit din ti mangtad kan kwa na. Kumamat no saan asugado? Ne, si kamat ti masabat ko na. Nagapuam ka de. Nangabak kan samat iti sugal tamayat ti isam mo. Ayun, maestra. Swerte kita nga daw. Ada nga rodan maitad mo ija apukom ani Lenny no kasta nana. Ay, pagpuunak pa da ito, maestra. Inton dakdakkel taon, ison taon ti panangtad ko. Naggapo siguro iti nasingpet a soldado nga anak mo ti pinagpuunam, nana. Anya ko naman ngay. Awan sa bali a paggapuan ti kwarta, no de isulaan. Ipaglakit din ata kanayon nakapawitan ti anak ko. Kasta ka di, nana? Imbag ta nakapasyar ka dito ibalay, friend. Nasabat ko ti katugangan. Naigalis ti dila na. Di na mo nga gayem ta. Imbaga na abinulan ka nung agpaw-paw it ni Sam. Kunakon ka. No day ta ti pagragsakan da. Bayam, friend? Sorry, friend. Saan ko lako man nga imbaga? Tapno saan ka amasaim? Agyaman nakit di kan ka taindanon mo amin kanya. Amin amadamdamag mo. Masyanak ngamin kan ka, friend. Nasingpet ka ngam irororumanda ka. Mas dawak mo iti asawak. Namatila at dagos iti panang pardaya da kanya. No siyak nga tati pakapasamakan ti kasta. Diyak laamon, friend. Masapol anatib karak para iti anak ko. No ngamin paikulbuak, kaasimot ti anak ko. Bilibak iti kinatibker mo, friend. Bro, naamiris mo ka din. Asan arumbang aguraan ti asawam? Mariribo ka nakpailain, bro. Ngem ni Joan pailain ti ipitpitik ti pusok. Apay nga rod ngayon kalaysam ni Jenny. No saan mo akap-kap na kan? Kunak kami no saan kami ngagkita idiki ni Joan. No sa balila a babae, ang mga no indarumdakan. Ay na, hindi mo ikan gayam iti abasto ti aginam. Ti kabit mo, ti pangpangtadam iti kwartam. Uray ni nanang ko. Imbaga na balangkantis ni Jenny. Amom ka di. Kanayon kano amapan makisugal ti inam. Imbagak mat idi ngay sardengnan. Ibalakad ko kan ka. Adamagam iti anak mo, nuik ikan ni nanang mo, iti kwartana. Hello? Asino ka di daytoy? Sakday to'y anak. Kumusta kan? Daddy! Nasaya atakmat. Ngam ni mami, kanayon analiday. Adda pa'y dyan makitak ngagsangsangit. Kaya't ko amamuan, numanutit itid kan ni Lola makwartam, anak. Kwarta? Ni, Daddy, di nakmatikikan ni Lola iti kwarta? Ngam, kunati kaadanak, akanayon kanu amapan iti sugalan. Agpaiso ka di adi nakaikikan ni Lola iti kwartam? Nilaang matmami ti mangmangtad iti kwarta, Daddy. Isulaang ti mangipatpatag kanya. Sana ka doon ta, anak. Patpatgin kami. Kasta ka di? Jakmat ngamin marik na, Daddy. Di ka pa'y agawid ditoy. Saan kami ngamin na basta makaawid, anak? At da kami ngamin dito Mindanao. Kasta ka di, Daddy. Agan-anad ka nga rod dita. Mami, inawagan na kitay ni Daddy. Anya timbaga na anak. Dinamag na, numanutit-itid ni Lola kanyak akwarta. Anya nga tinsumbat mo. Imbagak asikalaang timangmangtad iti kwarta, Mami. Ang mga no in-text ni Imelda iti asawa na. Kat imbagamot ti asawa na ka ni Daddy. Adi na kaikikan. Kasta nga ta, Mami? Wan anak. Kan
Amang ano ipawpawit ni dadim ka ni nanang na, wano ka ni Joan ti kwarta, para kumakadata. Mami, jak maawatan. Apay asaan asika ti pangipawitan na iti kwarta. Talaga adi mo pa'y maawatan ti amin ita, anak ko. Hello, anak. Nagpawit ka kadimanan. Mano ka itid mo kinilay ni nanang? Ha? Kwa. Ikak kumaide. Kuna na nga adda ka no kwarta na. Di na siguro kaya ti itid ko. Mano abulan ang nagpawpawitak nanang? Apay adiyo man na inikan ti anak ko. Ay na, matino ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na, anila ang mami na ti mga patpatagkan ko na. Mano ka din ti impaabak yung iti sugal nanang? Ay kwa, sa anak mo't kat nga agsog-sugal. Igat-gatang ko mo't iti agas ko. Madeno ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na anilaan ka no mami na ti mga patpatagkan ko na. Mano ka din ti impaabak yung iti sugal? Sa anak mo't nga agsog-sugal. Igat-gatang ko mo't iti agas ko. Kanayon kayo kano maabak iti sugal nanang? Sino tinangidanon kan ka tapag sasawak? Ora ipungot-pungot ko pa'y Ni ka di Jenny, ha? Imbag nasabat ka, si ka babae. Apay ka din nanang, makapungpungtot kayo mo't. Apay nga indanon mo kun ni Sam nga agsugsugalak. Peste kakit di. Saan ko nga ugali ti mamardaya iti padak a tao nanang? Apay, kanayon kayo ka di nga agsugal? Apay adamagam. Saan mo mo't akwarta ti pagsugsugal ko Awan ti indandanon ko nanang. Damagan nyo iti anak yo, no asino tinangidanon kan kuana. Saan ko nga ugali ti makibiyang, oray parpardayaan dak. Dita kayo. No, saan nga iso? Asino nga tati umapal anangidanon? Di naktokat pawitan ti anak ko. Anya nga iti pagpunak nga agsukal no bilang. Anak, edi imawag ni dadim. Imbagam ka di nga agsugsugal ni lolam. Wen mami, isumat ti imbaga ti kaadalat. Kanayon kano ni Lola iti sugalan. Nagsabat kami itay. Agong ungat. Dinamag na no siyak tinangidanon ka ni dadim. Imbagak nga awan ti indanon ko. Ha? Imbagam ka di asyak tinangidanon, mami? Saan anak? Diyak mat amo, asi kagayam tinangidanon ka ni dadim. Mga noong tanak ni Lola, mami. Di ka agdanag, di nan tumaamuan. Malaksid no ibaga ni dadim. Awagak ni daddy, taibaga ka di na ibagbaga. Kabutan ko ngamin ni Lola. Hello, Daddy. Imbag ta na kontak ka. Kanayon ngamin asaan ang makontak ti cellphone number mo. Apay ka diyan ha? Saan mo ko mga ibagbaga ka ni Lola? Asyak tinangidanon ang makisugsugal. Tapay. Naungat ngamin ni Lola, Daddy. Di mami, ti pinabasol na anang idanon kan ka. Sige anak. Saan ko mat na imbagakan ko ana? Asikatin ang idanon kanya. Di kagdanag. Thank you, Daddy. Kat, kumusta ka mat tandita? Kastilata, Daddy. Agad adalak ana imbag. Kasta ngamin ti imbaga ni Mami. Sige, Daddy. Maladawak ngaminan. Bye! Di mo't imayan ni Joan dito'y balay. Sapay awan kwartakon. Di mo nagpawit ni Sam. Inakman kit di padasan ti umutang. Tagbayad akto no agpawit ni Sam. Masabat ko ni Maestra Imelda. O, nanay. Mayat mati sa mga bigbigat. Napintas ka ngamin itaabigat, Maestra.
Ita ka dila ang abigat na napintasak, nana? Saan mo't kiti agpautang ka man kiti iti kwartam, maestra. Itad kunto inton makapagpaw iti anak ko. Inala dagiti eskwela ti kwartak, nana. Imbayad da iti tuition da. Kastaya. Kanti da dumamat, pinagbayad ko iti loan ko. Sige nga, Rod. Ay, pasensya ka na, nana. Naranaamat nga, minti pa nagbabayad dagiti ubing. Nasabat ko itay ti katugangam. Umut-utang ba't iti kwarta? Ha? Kat, pinautangan? Saan, friend? Amok namin anaglaing ngagsugal. Amangan no isugal na ti utangan na. Binukuda na timpaw-paw it ni Sam. Uray ko ma, no inikan na mo ti apo ko na. Nagpadaan da nga ginaanak kurang ti panunot da. Nakulaapan ti panunot nila kay ko. Gapuken aya. Mapakawan mo nga ta, no agkid daw ken kay ti pamakawan. No napod no lakit di, friend. Tao atlaang ama makawan. Kasano? Kat kunam anapunasan ti panagayat mo iti asawam, friend. Tapno saan ang madadaal ti estado ti pamilya ni. Kapilitan, para ken ni Lenny nga anak mi, friend. Agsagana kayo. Ado kanu ti simbang bay ang nagtagi armas iti maysa a barangay. Intayo manan nga ron makigubat do kasta, sir. Kapilitan, tayo sukat nga ron ti trabaho tayo. Nagrigat ka ti kastuyan. Uray ko ma, do kabisado tayo ti kabambantayan dito eh. Iswasaan tayo nga agsisina. Isagana tayo amin na kasapulan tayo ang makigubat. Wan, sir. Ano man na, nagrigat. Ado ti awitan tayo. Saan ka no ang makadanon tilugan ni Jay? Magmag na tayo asumangat. Wan nga ron, sir. Apo, kaasyan na kami. Ilisin na kam kuma iti kabusor. Kasano nga ilisin na tayo kat mapantayo nga rod iti ayanda? Anak, agriing kan. Maladaw tan iti pagadalan. Mami, pudno ka diti tagtagainap. Diyak amo anak. Ngam kunada, ano iso ka no ti pampanunutom sakbay amaturog ka? Ada posibilidad na ama itagtagainap mo. Kastagaya, Mami. Apay, ada ka din na tagtagainap mo? Natagtagainap ko ni Daddy. Agbababay mat. Adda kampay itit papanan na. Iliw mo la siguro day ta anak. Mala, bumangon ka. Tapno saan ta amala daw iti pagadalan. Sige, Mami. Oh, apay akas na di ka makaid na, friend. Diyak man ang mugayam. Imawag ti James idi parbangon. Mapanda ka naman makigubat. Kasta ka di? Imbes nga agdandanag ka, agkararag tayo ket di. Asapay ko mata mailisi da iti da ita agubat. Italahang agdanag akiti kastoy. Sigud mat ano iyawag na ang mapanda makirangat. Saan mat akastoy tiriknak? Pagkalmaang tarik ng friend. Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ngamdakkel ti maitulong ti kararag. Sige man, Fred. Mapanak di talamisan ko. Ipasnag ko ti dumawat iti panarabay ti apo. Nasaysaya at pay. Ngam ti kasta nga agdandanag ka, friend. At datayon dito yung hato kakadwa. Yes, sir. At da sumungad iti baba. Aduda. Isungaglingit kayo ana imbag. Yes, sir. Murayan nyo ti mandar ko. Wen commander. Aduda nga agpaiso. Saan tayo nga agpadlaw? Di da ang mga datayo ditoy. Apaman ang makasidagda. Tirain tayo idan. Urayan nyo laang ti signal ko. Wen commander. Yes, sir. Aday ta. Umas asidagdan. Agar arudok da. Ngam di daan mo nga adda tayo dito yung ato. Ala, agsaga na kayo. Men! Fire! Ha!
At tamanan sa bali ang grupo nga gapo iti sikigan. Aduda! Pati iti nga to, Commander. At dadapay. Umalis tayo iti naglingadan. Sumurtaran tak, taumunak iti day japaset. Iti ayan ti dakkel abato. Sumaruno kayo, met. Sige, sir. Numakadanon kay Jay. Sumaruno kami, met. Apay nga tagakabakabak. At daawag ni Sam itay parbangon, nanang. Mapanda ka no makigubat iti kabambantayan iti Mindanao. Ay, isumat lagayam nga kabakabak. Gubat man gaya man. Nalaing mat ni Sam, nanang. Amo na ti aramiden na. At daayalin na ingan no bala ti pagsasaritaan. Day tangamin ti ko, nana. Idiimbag ak nga agan-anad, nanang. Iti kabayag na kasoldado. Italaang nga madanhagan na kiti kastoy. Ita ka dilaang asumabak da iti Mindanao, nanang. Napnapandamat iti. Ngam iti kanusulo. Sabalin samot ita. Mindanao kanumot ti ayan da ita, nanang. Dagitan tumot a rebelde. Ay, no kasta, saan man nga ruden ang makapagpaw iti anak ko, no addadamanan iti gubatan. Anak, apay analiday ka? Mami, apay asaan ko ang maawagan ni Daddy? Imbaga ni Imelda na panda ka no nakigubat, anak. Iti ka no kabambantayan. Mga no awan ti signal ijay. Isumat lagayam ajak maawagan. Saan ka agdanag? Awagam to inton adda signal da. No madama ti rinupa, saan da amasango ti cellphone da? Awagak tungarod inton rabii, Mami. Wan anak. Mala, ingkapay makiayayam ka dagiti padam nga ubing di tarwar. Nalpas mon samot lang ti homework mo. Wan, Mami. Sige nga, Rod. Diyak impadpadlaw iti anak ko. Amadandanagan akmat. Sapay ko ma. Tawan ti dakas ang mapasamak kadasam. Nanang, diyak mat din maawagan ni Sam. Madama pa'y nga tatirangot da. Nagbayagan arangat. Kasanuda nga tan iti pagrangrangetan da. Pagdaksan ti soldado, mabalin la kumasaanan nga soldado. Ngam no awan soldado, kasano ti pagilyan tayo? Ayun, ba't kit di isuda ti mangsalwad kadagiti umili kontra kadagiti kapuso or Padasag akontakin manen, barang makontak kun. Awang gayam, ada kadwa ni Sam a soldado at taga ditoy. Inak man kiti agdamag no nagkuyog da ijay gubatan. Nakaumay ka mat, nana. Ada ka di ibagam? Ada ka di awag nila kay bukan ka, no nalpasan tirangot da kadagiti rebilde. Ay, awan pa'y mat nga rod, nana. Amangan no awan ti signal ijayan da. Ay, makapadanag ti kastoy. Apay nga aggapo pa'y dito iluson a soldados ti mapan makirangot ijay nagadayaw. Ano siguro ti soldados dito hingam ijay, nana. Kapilitan ang mapaya banda no kurang ti soldados ijay. Padamagan na kuma, no anyaman tiyawag kan kanila kay mo. Wan, nana. Di na kay ka di pinadamagan, sakbayan na pan ijay gubatan? Imawag ka ni Joanne. Anya? Saan ka di? Ani ko ma Jenny, akasamiento na ti inawagan na? Jakman amaw. Delikado tayong sabro. Nagadot ti kalaban. Huwag nga rod, bro. Kumlab ta pala dito eh. No delikado lata. Masapol nga agkamang ta iti karayan iti asigaga. Tumpak tayo iti danom. Kasano nyo at damot lang kabusol ijay, bro? Agridam tago. Agpaklib talaan. Tumakder talaan yan. No natalagad tan. Agtarayak amapan iti day banda. Pare, saan pa yan? Saan pa yan natalagad? Saan? Agbati ka dito eh. Agtarayak amapan iti day banda. Saan pare? Saan pa yan natalagad? Saan? Iji abanda ti ayan tinang patog. Dayahin. Natamaan ti awan ng bahin. Inakigoyod ni Sam.
Kat mapang kami itinalingad. Sam, iguyog ka itinalingad. Nakita na kasiguro ni Commander nga da iti sa daga. Umawag iti rescue. Agyaman. Grabe ti tama. Pare. Sige, tarapatan taday tasugat mo. Makitak dito yung tasugat ni Sam. Katarapatan ni James. Umawag ka dagos iti rescue team. Can you hear me, rescue team? Location, battleground at mountain range. At danapaltugan na kadwak. Copy. Loud and clear. Okay, 10-4. Over and out. Commander, ado tinagsayasay adaran ni Sam. Adan umay a helicopter. Masapol ama airlift adagos. No awitan nga isalog, marigatan tayo. Tadayo. Agkapsutan, sir. Amangan kit dinom ay busan iti dara, no di pa'y makadanon iti ospital. Yawag mo iti asawa na. Tapno saan ang makigtot, no anyaman ti mapasamakin ko na. Yes, sir. Yawag ko ni Jenny. Agayam da ka ni misis ko. Sige. Ibagam anasugatan ti asawa na. Yes, sir. Hello? Sino da ito eh? Hello, Jenny. Ni James na ito. Ngamsaan ka kumamakmaklaat. Ha? Apay, anya tinapasamak? Adda kami pa ilang iti bantay. Ururayan mi ti rescue. Napaltugan ti asawan. Anya? Inyawag mo ka din iti kabit na? Kabit? Awan karbangan ti kabit na amang mo. Sikat ti addaan karbangan. Kat, kumusta itang ti asawak? Ipan mi pa ilang di ospital. Ururayan mi ti helicopter amang rescue. Sige, tayo nakipakaamo ka ni nanang na. Itaban pa'y babae. Anya timayam ditoy, ha? Nanang, napaltugan ni Sam. Dahil nating mayak ditoy. Inyawag da kanyak. Apay, saan na siya tinawagan da? Katsyak kay ayatan ni Sam. Pasensya kan. Ngam saan ati kabit ti awagan da. No adda ka kastoy a pasamak. Kabit kalaeng. Ditakan. Ay, kasano nga ta ti anak ko? Ay, makapagpawit nga ta. Nasakit na ito'y nanang. Ni Jenny tinawagan da. Saan ka ta siya? Awan ka diti serpit. Nalabit nga agpaiso ti kunana. Akabit ka nga men. Nagalas adenggan ti balikas akabit. Kaslang raraman. Wala niya. Aglaraman ka ka di? Saan ang agraraman nanang? Gaputagin inayat kami kinisam. Adda tayon iti helicopter nga agturong iti ospital. Sir, nagkuti ni Sam. Padasa makasanita no makasaupay. Bro, dandani tayo iti ospital. Pakiredam ti pakinak mo. Kabaalam da ita. Itugtudo na ti cellphone mo. Kaya't na siguro akasarita ti pamilya ka. Babitlaan, tawagan ta ni bagat mo. Ato iti cellphone, bro. Agsao kalatan. Kasaritam ni bagat mo. Hello? James, ururayat ti awag mo. Kumusta ti asawak? Hello? Bakit? Huh? Sorry. Kadagiti madi. Ngay nararamit ko. Sam, kumusta kan? Kakapsot ako na. Kumusta ni Lenny? Aday di pagadalan da. Aginanakan, tapnasan ka marigatan. Agawid akto. Bakit? Orayin dak. Sige, ida pa mo ti cellphone. Tapnasan ka marigatan. Inibatan ng ti cellphone. Bro, agring ka. Saan ka kumapay? Bro! Papayan. Awanan, Commander. Awanan ti pulso na. Saanan ang makadanon iti ospital?
Ibag ta nakasauna pa iti asawa na. Sabay anawanan iti angas. Piman mat ti kadwata. Ngam pimusay kas manwar. Tanatay iti gubatan. Dahito iti pagkrigatan ti may sa soldado. Dahita ti sinapataan tayo apagrebengan. Ti mangsalwad iti seguridad ti umili. Huwag na, sir. Ngam maibwis matibiyag tayo. Mayawid ijay Luzon ti bangkay ti kadwa tayo. Siya kunti may sa amang escort iti bangkay, sir. Adu tayo amang kadwa ken kuana. Aging kay ijay balayda. No kayat ni bakit na ti sumabat ijay airport. At da military truck amang alaken kuana ijay balayda. Urayin tayo ijay airport. Adda ka din ng kontak itilugan. Kanti asawa na sumabat, sir. Adan. Na-coordinate ko niti nga to. Napandan iti address ti asawa na. Sukunin da. Kat sumabat da ijay airport. Agkikita tayon ton ijay. Lola, ada military ano pa ni Jabalay? Sinukon da ni Mami. At ka di basol ni Mabim? Iso asinukon ti militar. Sigurado nga dabasol na. Apay asinukon da ngay. Sabatan da ka no ti bangkay ni Daddy ija airport. Anya? Anya? Natay ti anak ko. Apay ani Jenny lang ti inayaban da ngay. Uray ko masya ka. Agraman ni Joan. Kasya matiimbaga dagiti militar, Lola. Sige, Lola. Intay dya balay. Tawarayan tayo dya da Mami. Kasanuang kailangan. Joan, kayat mo ti umay ijay balay. Dito'y kumati pang yawidan da kin ni Sam. Imbaga dagiti militar ngay maidya balay. Ngay dya kano balay miti pagpalanda ka ni Daddy. Sir, inasitgan ka. Insang patyugaya man ti bangkay tayo ayatan. Nga maapaya dita kinikan iti importansya. Ni mat Jenny tinangyawid iti bangkay. Asino ka? Tiligal nga asawa ti addaan iti karbangan. Kasano kada kami ti agin inayan. Uray agin inayat kayo. No saan mat asik ka tiligal nga asawa na. Awan ti karbangan. Agyaman ka kitdi. Tasaan ang nagdarong ti asawa ni Sam. Masapol nga ibingayan nak ni Jenny iti benepisyo. Kan pension amaawat na. Ibagak day ta inton mapanak manen ijay lamayan. Imayak labas si trumidap. Permiti po uyat ko. Masapol nga ipasigod jo kin ni Jenny nanang. Nga addabi nga ita iti maawat na akwarta. Ay rumpang lahang. Anak ko tipimosay. Asawa na laang ni Jenny. Kan siyak ti ay ayaten na. Saan aday jay ababae. Masapol nga addabi nga ko iti benepisyo amaawat na. Umay kakit din umapanak ije balayda. Iparupam asika ti ay ayatan ti anak ko. Sige nanang, kumuyog ak inton bigan. Sana ba ni? Tabasit ti tao ang makipagladingit no kasta abigbigan. Wan, agkuyog ta amapan inton bigat. Tulungan nak amang ibaga iti dayta. Anyan dayta na pasama, Sam darling. Apay pinanawan na kami gininanay. Kasano kami nanak ko? Bukodan lakit di amin ni Jenny. Ti benepisyo ang maawat na. No ti benepisyo ti makagapuno akin nga imay kayo diti balay ko. Itad kunto kada kayo no sumangpat ti kwarta. Anya, itad mo kada kami? Da ito ti makagapuno apay a pinardaya dak. Kat namati mo ti asawa. Ngamamuyo ka din no anya tinapasamak sakbay anak uyos ti angas na. Anya ti rumbang amaamuan ni. Ingkarigatan na timawag kanyak. Nagsorry sakbay anagsat ti angas na.
Anya, hinawagan na ka. Wan, oray damagan nyo ka ni James. Cellphone pa'y ni James ti inaramat na nga imawag. Kunakno ni James ti umawawag. Ngam ni Sammat galing. Agpaiso ka dito ibagbagam. Kas itinakunakon. Damagan nyo ni James. Iso ti makapanagnak iti amin. No ti kalkali kaguman nyo, ket ti benepisyo ang maanak. Sige, itad ko kada kayo, tapno maknak kayo. Kasjay man gayam. Kunakno saan mo amay sawang ti imbagam kadagiti dua. Rimwarda, gapu iti kasjay nga imbagam. Napunwan akong kadakwada adwa. Dinadail da ti relasyon ni ti asawak. Inawagan na kapay gayam, sakbay na uyos ti biyag na. Uwan, iso at imurada. Taamok nga importante ak gayam, kas asawa na. Iso asikat ti inawagan na, sakbay anatay. Sikat ti pamilya na. Inton bigatan ti panakaitulod ni Sam iti maudi apakaidulinan na. Barang no agbaliw ti panakilangan dagiti duakan ka. Adda ni Jenny kan dagiti opisyal ti soldado iti asidag ti bangkay. Jak makasidag. Isopay tinangyawatan da iti flag iti nalpastigan salot. Awan ang pulos ti kay muding at uray aging inayat kami. Naginayat kayo ngagpaiso. Ngam saan asika ti legal nga asawa. Kastay gayam ti kabit. Awan na pulos karbangam na pumusay timbilang mga asawa. Ammom kadi nga idi imbaga ni Jenny nga itid nakadata ti rumbang apara kadakwada nga agina. Kasla na tong patirupak gapo iti batin. Sa bagay, oray siyak nanang nabainanak iti husto. Nakaamiri sa kasan arumbang tinaramit na ng dadakal iti relasyon da. Oo na, Rod. Pinardayak mat ni Jenny. Agbababawi ak iti inaramit ko. Oray siya, madigayam ti kabit ako natan. Sikamat ti masabat ko, Jenny. Ingka ka di iji pagadalan. Uwan, papanag ka di. Adamot imat mo adakkel abag. Agap aplayak amapan manan iji abroad. Ngam sakbay ang pumanawa. Dumawat ak kumakan ka iti pamakawan. Dumawat ka iti pamakawan? Wan, Jenny. Sapay kumata mapakawan na. Nakaamirisa. Ang madigayam ti maysa akabit. Jakon kaya't tagbalin akabit. Idi kinasarita nak ti asawa. Sakbay apimusay. Kaawatan asyak paylaang ti ipatpatad na. Kablaawan ka. Sika paylaang ti ayayatan ni Sam. Di nakpay inawagan. Sige. Inakon. Kat pakawanan na. Lipatam kuman ti sakit nga impaay ko kan ka. Si papakawanak iti asino man adumawat iti pamakawan. Mamakawan tupay ti Diyos. Siyak tulakit din ti saan.